Assalamualaikum, Srikaya Pandan siap santap pala dapur Ita Yudis, Srikaya Wong Palembang, manis, legit, dan lemaknya. Seperti ini ya Srikayanya, satu box isinya 10, harganya 75.000. Yang mau order silakan hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer